Здраво, речи чувам процес инсталиранджа Splier на ваш Amazon Fire Stick или било Koji Android TV уреджач. Първо, морачете да преузмете апликацию под називом DovnLoader с звъничне Amazon App Store. Ако ga još uvek niste instalirali, jednostavno potražite DovnLoader na svom uređaču i načičete ga. Jednom instalirano, sada podesimo aplikaciju DovnLoader. Idite na podešavanja na svom uređaču, a zatim idite na moć Fire TV ili moć uređaj u zavisnosti od modela vašeg uređaja. Odatle izaberite opcije za programere. Ako ne vidite opcije za programere, idite na O i kliknite na Fire TV ili uređač. Kliknite na srednje dugme na dalžinskom upravljaču 7 puta da biste omogućili opcije za programere. Kada završite, vratite se i načičete opcije za programere. Otvorite ga i omogućite ADB otklanjanje grešaka i instalaciju nepoznatih aplikacija za DovnLoader. Nakon podešavanja DovnLoadera, otvorite ga i u traku za pretragu ukucajte Aptoide TV i kliknite na ID. Vidjet ćete rezultate pretrage za Aptoide TV. Kliknite na rezultat pretrage koji kaže TV-ča Aptoide.com. Na web lokaciji Aptoide TV pomerite se nadole dok ne pronađete dugme za preuzimanje i kliknite na njega. Preuzimanje će početi, a kada se završi, kliknite na instaliraj, a zatim na gotovo. Sada možete izbrisati instalacionu datoteku da biste oslobodili prostor. Zatim se vratite na podešavanja, idite na opcije za programere i omogućite instalaciju nepoznatih aplikacija za Aptoide TV. Sada otvorite aplikaciju Aptoide TV i dozvolite pristup datotekama na svom uređaču. U traci za pretragu na vrhu otkucajte Splier i kliknite na dalje. Pomerite se nadole da biste pronašli aplikaciju sa Splier, kliknite na nju, a zatim kliknite na instaliraj. Kada se instalira, možete otvoriti aplikaciju. Kada otvorite se Splier, morat ćete da unesete ID svog provajdera da bi usluga funkcionisala. Hvala za gledanje.